Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisa. Igama lami nguVusi Mavusana, kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu, sila esikuthulela khona okade kwenzeka-ke laphana ohlelweni lukaMthandeni oludlala ku-SABC 1 olubizwa ngokushuni kaMaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ungizwe Mchunu-ke laphana wey'ngane zakwethu uvelile-ke laphana wey'ngane zakwethu, waveza ukuthi uMasondo uyisibonelo esibi-ke kuMthandeni uma ukuthi yena akaganwa njengomholi okufanele ukuthi uMthandeni abukele kuyena njengengane ukuthi naye akaganwe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kodwa-ke naye-ke laphana-ke uMasondo uyivumele-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi khona vele naye soyafuna ukuthi-ke eganwe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Noma ngabe ungizwe laphana-ke useyanyanyisa-ke laphana wey'ngane zakwethu, thina sizokufakela-ke laphana wey'ngane zakwethu i-clip lapho khona kade bekhuluma ngalolu daba. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe uyahambisana nale nto kade ibekwa ungizwe-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi isizathu sokuthi uMthandeni angaganwa ukuthi noMasondo akaganiwe. Ake sidibane laphana ngezansi kwi-comment section, ungene-ke laphana uklikhe ne-link bese uyayibona le clip kade bakhuluma-ke ngayo-ke laphana kuhlelo ushuni kaMaskandi. Siyi-channel siyabonga. Ngithola nomfazo asengihlile kabuhlungu ngithoya ngikubula